Remakeup ta achu ikamataya pauping. Gakching Chong Worshim Akli Miran Midday Meal Makami Wibang Headmaster Akli Suspend Sahira. UG Honors Degree Wibang Singum Gutum Maningla Mati Dam Sagrada UGC Zat Kanali Kangje Traf Shokaira. Laikyang Thor Ajit Tangkol Express Wipau Tang Miring Chodang in a Pamidale, Baubing Messina Manangrumsa. Katam Nobing midday meals Makami Wivang Manipur with school headmaster Akli suspend Sahira. Manipur Education Department headmaster of Gakching District Lekale Shogar Worship Sora High School BM Bushan scheme with midday meal Miran Gajina Kaji Makami Wivang headmaster Chili Kushokhaina. Official Chanpo Atishuda Worship Jina midday meals Matada Mami Manada Department Chile complaint rather Chui officials being na Ajawan Tarek Taruktang inspections via. Atum na take a kwe Atishuda report Migasangli Kahang headmaster China midday meals Migahaiwi Kangi documents Lyric Machitera to a color Katam Nobing na Kahang Atishuda midday meal chi Tangajida Mamila Marakali Kamisa Saya. Department officials being the Taigui Gahaya Atishuda Headmaster Azad Khan with Tungli disciplinary proceeding Sada Education Director na suspension order Shokmi Gahaina. UGC with Zatkana norms Katarwi Traf Shokta UG Honors Decree Zingum Mati Zangraji Haira. Undergraduate Honor Decree Zingum Gatum Maningla Zingum Mati Tampalung Rada University Grants Commission with Zatkana Traf Katarjui Curriculum Aina Credit Framework Akama Shokmira the Ladele. Draft Chue Atishuda, Katam Nobing the Zingum Gatsumwe Alungli 120 credit Quida UG degree Sampang Pairakala, Zingum Matiwe Alungli 160 credit Quida UG honors degree Sampang Pairagia. Research specialization Wahangaibing the research project Zingum Matiwe Corsely Quiranu the Hanga. Choice-based credit system we Atishuda, Zingum Gatsumwe UG program Hapoka High Gatam Nobing the Zingum Matiwi undergraduate program Ponda Quiva Pairakala, Chuivang University na bridge course Ngranmila Bai the Hanga. Gujarat Legislative Assembly we Gatana Sakavai PJP na Pubendra Badili Kapangkui Haira. Yarina Kapanga High Bharatiya Janata Party MLAs being we to shit Kami Ranye Aya Gantinagarli Kwigada Bubendra Badel Chief Minister Salik Vai Kapang Sanghaira. Lakva Congress MLA Gatarbing na Ajahontang Shimla Legazipta Himachal Pradesh Chief Minister Wivang Party President Malikarjun Kharge na Mi Kapang Sangranu da Tahaira. SS Sukuna Gahang Himachal Pradesh Li Stable Sala Kahai Congress Shokar Lera MLAs Hangmati Kapangalaga Katay Gatumnala Kakatom Leda MLAs Hangmati da Gatum Ledale. Kipakana Congress we ena Mangakai Shok Mara Rakra Atamli PJP MLAs Tarukshini Congress Li Razang Labai da SS Sukuna Hangsanga. Manipur PJP Shokarna Yari Paisa Kayam Gaza Shok Saktaleda Manipur Pradesh Congress Committee we Katana K Mekajandrana Makamia Pangshokaira. RTNPR we Akva Pingala contractors being the Yari we Pesa Kayam Gazali Ariohon we PJP Manipur Shokarna Kika Masala Leda MPCC President K Megajandrana Congress Pavanli Paumi Bingli Hanga. State corruption Maling Sak Marada Hangnaga BMGSY we Pesa RTNPR na Kayam Zag Highly Chief Minister na Kika Masala Leda CM Li Makamia Pangshoka. Kala lupa Kushokhain laga Ot Mugupsang la Kalay Pamli Joint Inspection Vasada Congress na Kanghodli RTNPR Minister na Kalan Hawada Hanga. Megachandra na Gahang 2020 Mayok Jang lupa 8 crore 29 lakhs PMGSY Ot Vivang the package number MN03101 Kalkapkot to Kamhui Part 2 and a package number MN03102 Kalkapkot to Kamhui Part 3 withdraw Sagahaina. Jejura Champu District Thanlon Block Willi Gazangna. Megachandra Nagahang Congress Party na Apamji Wakayangli Shongfu Otmukup Sangrang Saya. Lupa Kushokai Laga Otmukup Rangajihi Kangde Tribe Council Nala Hangbaba Majia. Ridala MPCC na 17.5 km kasang Nunedu Nungdang Shongfu Kasemji Vayang the Otmukupla Lupa
14 crore 44 lakhs withdraw Sahira Gasa Taikuya the State Congress President China Hanga. Kangak Akva Ot Masakubla bill amount withdraw Sahilaga BMGSYW Gagatuma package sanction Salwi Herada Megajandrana Hanga. Yari Pesa Kayam Gaza Lungli Manipur hi Titanic Marie Kongtada Ngapuma Mandale Gala Ngapumba Shum Haurada MPCC President China BJP Shokarli Makamia Pongshoka. Citizenship Amendment Act Kashaina CAA li Makamia Chiteda Northeast Student Organization NESO na Acha Black Day Mayondale. NESO with President Samuel Jerwana Gahang Black Day Kamayonchi Northeast State Pingwi Kamataya Abumpingli Pilan Aina Banner Gazik Chiteng Rokra 2019 Kumwe Kayon Gajang Tarik Trada Akatang Shokahai Paningunda NESO President China Gahang Northeast we Mipok Pingna Makamia Panglak Aina Leila Shokarna Matemila Citizenship Amendment Bill Ji Raja Sabali Mayamida Ekwikarana Ekchi Northeast we Mipok Pingna Mamiyamana Kachi Shokali Chitelu Kwai Achu Black Day Mayonda protest Sa Chigatena Kala India Shokarna Mipok we Alungli Razanglaga Political Mashun Masakami hi Yarili Paniung Kang Sakna da NESO Gatana China Hanga. Turkamatang we Paigar Kuida Women of Hongpung Unit for Social Advancement Usana Akama One Day Cleanliness Drive Rungmigida Laidale. Usana Makok Mida Hongpung Public Organization Saikura Zanglaga One Day Cleanliness Drive G Yukrudu Imphal Shongfu Highway 202 Tungre Junction we ena Lungshangkong Washungda Sagida Leya. Usaling Soda Humpum we long Taiso LHPO TPO VPO AKO Hipinghi Zangrachia. Humpung Le Kamakau Herkwai Pum Leya Jihauda Yukru we ena Rakamakan Gadongana Kamakau Herkwai Apamli Miherla Highway Le Herdami Papa Hawada Hanga. Kamakau Herkwai Pum Leya Gajiteda Miherdami Papa Kwai Women of Humpum Unit for Social Advancement Saklak Aina Kabosaya. Kamakau Herpapa Saka Saklak High Fine Kong Sakrada Hang Matinhaira. Husana Gahang Yukru Shokarkala District Administrator we Waste Garbage Management System na Kamakau Geherhi Matada Mayang Sang Kamihi Maring Pamanada Husana Pongshoka. La Kamakau Herkavai Bum Dumping Highway Jungli Haida Kaleji Katakwi Lungli Kuitu Miharunoda Husana Saklak Aina Governmently Abil Sahira. Ramnau Saikorali Turkamatangwi Taidan Kamai Leka Lekang Saki Shorgam Mangli Majahala Itumnala Initiative Kuliga Ram Shongfu Tarda Gahahi Husawi Karina Humpung Long Pingwi Nshikta Husana Wante Mass Cleanliness Drive Makok Migida Kalejili Gadomi Seluda Yarili Saklak Aina Kapo Husa President NC Yanauna Hangchipuna. Social media platform Nshada Shichin Kwai Manipur University we Vice Chancellor na Hangmatin Haira. Professor N. Lokendra Singh Naghang Arihon Kanutolping Social Media Shichinda Western Giant Technology ID firm na Ning Singkuipalak Aina Leidale. Manipur University Department of Law na International Human Rights Day Kamayon Kzip Makok Mida Dr. N. Loken na Maso Wasada Janpur Kamili Gahang US Maningaka Europe we aina kshok IT firms kahaga bingna internet we manga aina kachigata message ngayaw sakwai sali kala kaching ngshar phulungra arihon katam nautra khana achungwe adam kasangkre social media platform li pamda achungwe ningpaning giant tech firm bingna shirei khami jitzu khami shokada Professor Lokendrana hanga tech firm kahahak bingna mujuk ngasak ngai kala achungwe ningkachang ningpaning ya really Raksang Mighai Chitran Rakara Totli Chui Magapara Shokrada Professor Lokendrana Hanga. Internet Mashichin Lugachi Maningmana, Internet Wikapa Trakalea Ka, now the Golanai Saga Hai Ningpanin Mangsak Vai Ningjang Aina Pau Shukhiluda Dr. Lokendrana Hangsanga. La Luda Chui Kamataya Pauping. Gakching Chong Worshim Akli Miran Mite Mil Makami Wibang Headmaster Akli Suspend Sahira. UG Honors Degree Wibang Singum Gutum Maningla Mati Dam Sagrada UGC Zat Kanali Kangje Traf Shokhaira. Achu Wibao Haling Janghaira, Pawanada Klenatum Sai Kurali, Ringapagala, Kamahaya Zimishong Sasirana.